cya mbere umurongo wayo w'icyenda. Mariko igice cya mbere umurongo wayo w'icyenda. Muri iyo minsi Yesu ava i Nazareti y'i Galilaya araza abatirizwa na Yohana muri Yorodani. Avuye mu mazi mu mwanya abona ijuru ritandukanye, umwuka aramanuka amujaho asa n'inuma. Ijwi rivugira mu ijuru riti, ni wowe mwana wanje nkunda kandi nkamwishimira. Amen. Dushimira Imana ise umwami wacu Yesu Kristo, duhawe umwanya tukaba tubaye ahantu Imana yabikoze yishimye. Yegereje abongeri bacu batuyoboye ni ibada kimwe n'izindi nyine bagiye tuzana tukabiha agaciro cyane, ariko nabona igihe cyacu hafi kanisa ryose nta muntu wasigaraga, ariko ndabashimiye mwebwe mwitanze. Ndabona hariho abasaza n'abakecuru n'abasore, hariho inzego zose mwebwe mwaje kugira ngo dukore uno muhango Imana yabikoze yishimye. Haleluya. Rero muri izo ntabwo dutinda cyane kuko hari ibindi nyine tujye gukora muri uyu mwanya biteganyijwe, ariko dusomye ijambo ahangaha. Bibiliya iratubwiye ngo Yesu ava i Nazareti anyura i Galilaya. Rwahageze Yohana aramubatiza, abatiza Yesu. Tuzatwumva ijambo ry'Imana, hari ikintu mu rugero yashatse kwanga. Yohana aravuga ati kanje naya yanje nukumeze nukubatiza je nubatiza Yesu. Aravuga ati nutabikora nta tuzoba duhuriye nawe. Rero ni ngombwa kubatizwa mu mazi. Nijoro niho nasubije gusoma aya magambo. Nikodemu bakoranye ikiganiro na Yesu. Hari ijambo yaramubwiye, aramubwiye ati ukwiye kujarwa bwa kabiri. Uko Nikodemu murabizi yari yarize amashuri menshi, aratekereza muri biology we yamabizana muri bio. Aravuga ati kanje umugabo ungana kanje ni gute nosubira mu nda ya mama kandi yari yashatse kumva icyo yari ashatse kumubwira. Amaze Yesu bwiwe aramubwira ngo ni ukuri umuntu utavyawe n'umwuka n'amazi tazabona ubwami bw'Imana. Imana nitubanze kubwa Yesu. Amen. Reka twumve Pasiteri Seya asenga Imana turagize za gahunda tubijamo kugira ngo Imana ibahira karibu. Mana turi imbere y'amaso yawe, tuzamura icyubahiro dushima imbaraga no gukomera kwawe. Wakunze twese tugeze aho ngaha kuri Yorodani, umwanya nk'uyu tugiye kugerekera igihugu cyawe no kurarika Umwami Yesu mu bikorwa nk'ibi, kugira ngo ubwiza bwawe bugaragara ahantu kuko kwawe kubane natwe, abari bubatizwe, abari gukora umuhango bose Umwami Yesu umugisha wawe. Bana n'abantu bose bari muri ibi birori kugira ngo ubagire neza kandi bishima kandi utanga imbaraga. No kurarika kugira ngo ubwiza bwawe kuko kwawe kubone gukora ibitangaza. Turakoze Umwami Yesu twumvise mwitwaye. Amen. Aje muri Yorodani ababatizwa bigire hafi kugira ngo dukomeze urukundo rwacu. Iminsi irahita vuba, irahita yihuta, mushira bezirapfa akameza atujije manora Gabo Nyabagorora Grace na Rushimisha Eric yitwa muri Yorodani. Ababatizwa mwigire hano hafi. Izina rya Data, izina ry'Umwana, izina ry'Umwuka Wera, tubatizwa Nyarugorora Grace
uyu munsi kuri izi tariki mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Yewe Revera Pasiteri Munyakijambo ubasha mpabwa n'itorero n'Imana batije Eric Muragwa mu izina ry'Imana Data, Imana Umwana, Imana Umwuka Wera. Amen. arasomishwa wewe ugende gahoro ntiwihute hindukira nawe iwacu hari abaje nyuma komeza mwito ntacyo ntacyo muramurika uko muzi igiciro ntacyo bihungabanyije ngo abanza agira arazima tukabarenganya. Data mu izina ry'Umwana mu izina ry'Umwuka Wera. Amen. Yewe Revera Pasiteri Munyakijambo batije Francis mu izina ry'Imana Data. uzi ko yata umuntu mu mazi ntabwo amazi Gahoro. Wengine polepole, wengine heri kuyindi. izazanire kugenda zabaye byinshi kera Tubatije Bihoza Gratide mu izina rya Data mu izina ry'Umwana mu izina ry'Umwuka Wera. Amen. Yewe umushumba Munyakijambo batije Amen. Mu izina ry'Imana Umwana, Umwuka Wera. Tubatije Sako Zabakiza mu izina rya Data mu izina ry'Umwana mu izina ry'Umwuka Wera. neza Amen. Soleil mu izina ry'Imana Data, Imana Umwana, Imana Umwuka Wera. Amen. nandoranje Polepole. Gahoro igenda umuvugo. iyoroshe reka imbaraga nyinshi Tubatije Gabire Mignone mu izina rya Data mu izina Yewe ry'Umwana mu Revera izina Pasiteri ry'Umwuka. reka dusenge twashyimo umwanya kugira ngo turaza kumva. Kandi abantu babatijwe rero ntibaje turifotoza hano tugire izo foto z'urwibutso. ngende Mana muhindure yo kwizerwa mu izina rya Kristo Yesu tubaye ishimwe n'icyubahiro wiyeguriye, turagushimira ko uno mwanya umuhango mwiza twose tubasha kubatiza aba bose bizeye kuko ijambo ryawe riko rivuga ngo nibizera nyuma yabo ngo babatizwe. Tumaze kubabatiza mu izina ryawe Kristo, nuko rero turasabye ngo imbaraga z'Umwuka Wera zibe kuri bo, ubushobozi ubashoboza Data be bwigisha kugendera mu mico yawe no gukomeza kubakwa muri wowe, bikomeresha ikimenyetso gikomeye cy'imbaraga z'Umwuka Wera. Reka Data be bwigisha iyi mbuto y'ibibwe nanone Data izera izindi nyinshi, kandi Mwami icyubahiro kizakomeza kikugarukire. Urakuze yuko bidushoboje twese, ntaba ari twe, izina ryawe ryo rihabwa icyubahiro. Ni mu izina rya Kristo Yesu dusenze. Amen. Amen.
Oh
umuntu yasamina muzi umuntu asamina azamako yes yabonye zahantu kaza ko turashaka ko byaje hano muri uno mugoroba tubiruke kugira ngo Yesu Kristo abona akubwira abona akubwira Nigo nizikalizai Nigo tumana mwimana yobra hafuki Mumitima yacu Twaramira mungo tubashe mwisho Tukaba ngo tuimizane Kwa safari ya kwenda mitu Mumishizu kikita kutoka chika Amarenge twagize tuzikini ibirebe kijya twakira twanika kuzitiro no imvura yakwena ndetse bamwe bakayinjiza no kumbe amarenge tuyabike bibagize ejo muvuye mu amena Maria ikunda Yohana yavuze ngo muvuge ngo amena
ngo mpagaze ku rugo ndakomanga mu ngo yacu umuntu niyumva ijwi ryanje akugura nanjye zinjiriwe tubane nakomeza umutima akinangira nzikira nihorere kuvuga ngo amena nubira saba yuko ugura umutima Kristo Yesu
Reka dutabire Imana
Kandi